kekeng patulunan, ikang ninyetula, ampong kapayapan, ingin duming balen, kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, karing sablang dalan. Ting baryo sa purok, karing kabalelan, agad menatili ing katahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yaus, iligtas mo ket ikapus, king sablang tukso at marok, ibyemuing kekang lunos, panalangin mo keking Diyos. King sablang isang panampong ting bisitas, akekang dalawan, o Virgen na maslag, hinganggang memalempig dalamong lamak, metulalang dakal, kekapasalamat. Kasalpantayanan, miunlad nilaglag, impami kalugod, agad nilagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yaus, iligtas mo ket ikapus, ing sablang tukso at marok, ibyemuing kekang lunos, panalangin mo keking Diyos. Payabak pong pasibayo, at yuta na po king ikalabing-anam ng Domingo ng karaniwan na panahon. Pakyabetala po karing kaya katamong intensyon, ing kapasalamatan, king aldoning kayang kebaitan, Brother Edwin Lacson, Charmaine Simangan Sanchez. Para king malagwang kapaldanan ng Corazon Galang Onit, Lina Lansang, Carla Alvarez, Liza Maglalang, Maribel Rodriguez, Aileen Garcia Adriano, Janet Acevedo. Para king alanganggang kapainawan ding kapatad Amiyango Nabie, Cesar Un Ocampo, Nestor Cortez, J. Del Rosario, Ricardo and Lucia Pasion, Marcial Maico, Teodora Maico, Pablo and Guillermo Ferrer, Frank Izo, Maria Teresa Morales, Teodora Lopez at din sa Blancaladwa, Kim Purgatorio.
Talakad tamo po, makyabe magkanta, kindalit a pamuklat. Kiligyon ng igpam, paninganak, panibanal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugot ng Diyos, ing pamakiagum king banal na Espiritu, yung manatili sana kaya kayungan. At keka antimurin. Good morning. Good morning po, Among. Magmisa tamo po king grasya ng kabaraka, ng pamanantabi ng Diyos kaya katamo. Kagum ng kaya katamong kaluguran, Petronesa ng patron ng Pampanga, Kapampangan, Birhen de los Remedios, ating malugod ng anak kaya katang Ginong Yesu Kristo, Santo Cristo del Perdon. Itaon tala po rin kaya katang intensyon at panalangin, di kaya katang kapasalamatan. Agatan na kataning Diyos, sesening mita ng kaya katang mayap. Balang metong kaya katamo, tinyang tenang mayap in Diyos, at pag nasanang mupulya, king tenam ng mayap kaya katamo. May kabunga, ing mita ng kaya katamo. Dapat ng kaing di din tang panahon itang dikot, itang kakulangan tamo, o itang pamagkamali. Ing Diyos naman lalo nito. Ang tinamos sabihin kaya yan, kaya darala ng tamo. Dapat ka rin panahon masyado tang dinenan oras ing eusto, po yung kakulangan da rin aliwa, ing dikot-dikot king biyata mo, at akalinguan tamo yung trigo, ing maya pa, at syugay katamo, mangyatang kapatawaran king Diyos at pasik na nga nakatasana king kayang lugod. Itangan po, Magkumpisal ko, king Diyos, sa mayupayan tutu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kumbina, king isi pamano at dapat, at may aliwang kakulangan. Huli nito, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilamang Birhem, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, king Diyos, sa ginutam. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluan ng katamot king pangapataw da rin kasalanan tamo, idala ng tangan sana kimbye alangangga. Amen.
Manalangin tamo. Kadang tala po rin kaya katang intensyon, di kaya katang panalangin kaya katang misa. O mapamakallulu at mapibabatang Diyos, bustan meng sunlag ingke kang aldo, karing marawak at karing mangaya pataw, at ipagkalub mo ingke kang uran, karing darapat mayap at karing darapat marawak. Salamat kingke kang kapibabatan at tiwala, ibayo mo ring puso mi, at pagkaluban mo keng panahon dagul at mamunga, anting alagad ng Yesus sa anak mo. At ipayabot mo kay kami, ingatanggap miya, ing balang metong, kingke kang alang kupas sa lugod at tiwala. Daptan mo, king antikaniti, yang maging paralan dagol, ing kayarian mo, king busal mi. Itiaduan mi kapamalatan ng Kristong ginuming. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning kabiasnan. Alang aliwang Diyos, subali keka, ang makimasabal king sabla-sabla. Anong keno sukat mo pang patunayan, king kapilan man, kapasinalang minatul, mitmong katuliran. Ing kekansikanan, yo ing sibol ning hustisya, ing kayupayan mo babo ning sabla, gagawa na kang mapaglunos karelangan. Pakilala mo ing kakansikanan, nung tututulan da ing upaya mong miral. At papakit mo ing kamulangan, ding makibalo king upaya mong yan. Dapat agyang ginuna ka ning kayupayan, magdalang lunos ing kekang atol, ing kekang pamamahala magdalang kahigpitan. Uling buryan mo, tambing na nga king kekang kayupayan. At king antikareting kararaptanan, tirume ing kekang balayan, ing sukat lang pakit ganaka, ring makatuliran. At ding kekang anak, dirinan mong maragul akapanenayan. Babye kandalan, king kapanisyan, para karing karelang kasalanan. Ing amanong ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Pablasang malam ka at mapamatawad, o Ginoo. Karing sablang mamaos keka, mitmo kang lugod. Ginoo, dalangin ko keka, sana pakiramdaman. Ingka kong dalong, keka sanang tingiran. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Ding bansang kekang lelangan, keka lumapit la, bansamba at munye kapuryan, king kekang lagyo. Mayupaya ka at darapat bage ang makapagmulala, bukod mong ika, ing Diyos, at alanang aliwa pa. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Dapat ika, o Ginoo, Diyos kang mapaglunos, at ing lugod mo alang kapara. Mapibabata ka at parati kang malugod at tapat. Baliktan mo kusa at lunusan, kening kaya kang talasuyo, ipagkalub mo ing sikanan. Ginoo, malam ka at mapamatawad. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Kapatad, daratang yo ing espiritu, bansaw pa nakatamo, uling tao tamong may na. Uling eta mo man balo nung makananotang manalangin. Dapot ing espiritu, yo mismo ing magparalampu, arapaning Diyos, para kaya katamo. King dalong aera man apasyag ding amano ning tao. Ing Diyos amanakit, ang gana king kabubusala ning puso ning tao. Balo na ingatyo king pilubluban ning espiritu. Uling ing espiritu, yo ing magparalampu king arapaning Diyos, alang-alang king kayang balen, at agpang king kaburyana.
ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo bang parangalan, ing maya pabalita. Itamungan po, awsanda kayong kakaluguran nga naning Ginoo, uling isablang dimdam ko kang igpako, pepabalo ko ke kayo. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At keka antimurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, salita niya namang Isus karing tao yung metong atalimhaga, ana, ing kayarianing Diyos, kawangis na yung metong taong sinalbag maya pabini, king kaya ngasikan. Misa na bengi, kabang matutod laring sabla, di natanging kasalang at silbag na yung bining marok, aditak, adikot, busal daring trigo, at sakaya meko. Inyang tinubun at memo ngayong trigo, linto mo naman ding marok adikot. Inya ringalipan ning menasik, linapit lakayat ngara, epo wari maya pabining silbagyo, Ginoo. Makananong mika samot dikot marok. May kibat ya darapta na ning metong kasalang. At kitang da rin kayang alipan, buriyo pong putputan mi na yung dikot. Aliyo nga ng may kibat. Magkang pamamutputyo ka rin pati trigo tuki. Paboran yung parehong tumubo ang gaging panahon ng papalot. Potang oras ng papalot, ating palutan, sabihan ko karing talapamalot, tipunan nyo yung mumunang dikot at sakayo aptasan at dulukan. At tipunan nyo yung kakong trigo at idalayo do king kamalik. Kapatating may balita ni kayakatang karigtasan. Kapurian keka o Kristo. Kilig yun ng ipampan ng anak po ng Banal na Espiritu. Amen. Maya payapak po kayo nga. May payabak po amo. Denda ko pong adwang pipamilinan. Mamili kayo. Denan yung atensyon, ing dikot, amarok, at inggewa dareng may magipagobra, ing karelang atensyon at tsuketang dikot at hinubo. O ing kadwa, the second option, ing denan yung atensyon, yapin niya itang trigo, tang maya pabining mitanam, itang atensyon na ning makibandik ing gabon at menasek. You have two options to focus your time and effort to the weeds, dikot, or to give focus and attention to the wheat, ing trigong mitanam. At siya po kayo, uling dakal ka rin tao, ing didenan dang attention ing dikot. Itang dikot, eta naman buring talagang tumubo, pero atyo, makayabe na yata kayong sangkap ng gabon. Then pingaluwang ortilano, didenan dang
lason, inggabon, baka nita siguro, lumaling dikot tayo ning etaburi. Pero kailang batan, uli ning chemical na rin, lalasunan tamo naman ni sarili tamo. Lalasunan tamo naman ding papakanan tamo. Kayang panahon na iti, lalo naging panahon ng pandemya, we become very desperate. Dakalalulto miya liwang klaseng problema. Kayang pamanuro, kayang eskwela, kayang negosyo, karang magobra. Hindi ang kaya katam kayang pisamban. Anak kadakal, eta dating harapan. Pero pwede tamong dinan atensyon itang problema, we become desperate, or we focus on the wheat, the real source of our joy and our harvest. Pota kasing mamalagwa ka, you become desperate, agad mong expression itang by hook or by crook. Agyang makanano, lakotan hindi ko tayan. O kaya, achieve your bottom line at all cost. Yan ang ganun, basta, kuha mo yung buri mong akwa. Or to solve the problem once and for all. At yung taong mahilig sasabing makanyan. Pero ako po, kung manuwala ka nita, di ko pong kilala, panay nasabyan. Pisabyan ta na yung problema ngayon bata, once and for all. Ana, milako na, man po totoo ito. Nangyari mo, ala ko mo yung dikot ngayon susunod na tanam ka, tina naman pong dikot. Every school year, sabihan mong samasan tanang ngayon, bata, once and for all, ala ng problema. Ito. Next school year, atin na naman. Atin mong ating lulto, eta mo asahan. Tukyan tayo sana, itang kabyasnan, the wisdom, the sensitivity, the sensibility, and the patience, and the calm of the sower, ing migibandi, na makasadyayang manaya, king gustong panahon, the right time to see the ultimate value to save the wheat. Tama malagwa parati, eta sasamal. Balo mong balo ring biyasa, sasamal la, mamalagwalang mayari kayong pamagaral, labisang manaya, mamalagwalang kayong negosyo da, anyanin kay, masalese yung pangagawa, malinis yung pangagawa, pamalagwanan da yung karelang obra, potang ngakit mo, nganapin, gawang bitis. Sorry po for the term. Potang mamalagwata mo, tabiyasang manaya. Sorry na po, detang mamalagwang bisang maging matagumpe, labisang manaya. Ako po mimagang term ko na, mamurait lang. Gagawa lang maya. Bakit po? Mamalagwala. Kalupa de rening talaga pag-obra kayong gabon. Mamalagwala. Lakotan yung problema ngayon. Masakit timbiya, let us solve the problem once and for all. At all cost. By hook or by crook. Tutupi naman. Neng kay ating problemang daratang mo asahan. Kunyari mo, mitanam kang masikan na pamigakatawan, mag-exercise ka, mamangang kang salad, kamamangan bawal, pibabatan mong mamangan ketang paborito mong manyaman, uling makolesterol, uling masakit. Kaya ba't sakit ka? Nakakadisiplina kayong pamangan, kaya ba't ating tumubo kayong katawan mo? Bukol, o kaya sakit, o kaya masira yung kaya kang katawan. Pagkalungkutan mo iti at pamalagwanan mo, it takes time. Ako nang kaya, kaya buring gagamitan itang expression na, kumusta na ka? Kaya ba't ating expression? Get well soon. Tang soon. Get well soon. Sana may palda na kang agad-agad. Kung manwala kanita. Kanita po may stroke ko. Maka-hospital ko. Siyempre, ating magbisita kaya ka. Lalo na kanita, pa naman COVID, marakal magbisita. Imparatid ang kukutang, ala ko sagot. Kapilang ko pumipalda namong. Adenan mong schedule, kapilang kami paldan. Siguro mga Martes alas 5 mipaldan ako mo. Ali, panayan mo. Mo itang respetuan mo. Mo pamalagwanan. Pating pamikakatawan tamo. Nengkay ka, tinalam kang pamagaral, bisa ka magaral. Kaya ba't may ka problema? Masakit pala yung pamagaral ngayon online.
Kailangan ko lumawi paralan, baka makapag-aral kay miyaluang paralan itang ausandang another way. Itang kay kambale niya, italang turo kaya. These are challenges. Pero yung maulaga, focus on the wheat. Mabiye ka, bisa kang mag-aral. Unin ka, magnegosyo ka. O iting kaya kang tenam, negosyo. Mahirap. Kabira, o tating tinubong COVID. Manabi kayong plano tayan. Pwedeng mag-bullshit ka, mimwa ka, tanggalan tanin COVID, ngayon. It will take time, but it will be there. Datang mo rin panahon, we will harvest. Pwedeng kayong pamilya. Kanitang makiasawa ka, anak ko kasaya, yung pangarap yung maging kong masayang pamilya. Nino mo ngali, karakal ko kita kinasal. Pero along the way, may ka problema, may ka krisis, may ka problema la kareng anak, may ka problema la kayong relasyon. Ating pamagkamali, dikot mo po yan. Mo masyadong dinenan panahon. O nangita mo, mas burita mong denan oras yung atensyon. Ing dikot yung biyeta mo, aliwa yung trigo. Nya po tang magsalita mo, masakit talog, malungkot mo, mimuata mo, edak pesalamatan, edak mang kinilala, edak mang kinumbira. Nano po yung sa kanita, dikot. Dapat tamong denan panahon, itang trigo. Itang tenam ng mayap ng Diyos, king balang metong kaya katam. Aliwa naman ni kayong trigo, aliwa naman ni kayong digot, itamo itang pitam nanan. Ing kayarian ng Diyos at syukay kaya katamo, ating mita na mamaya pa trigo, ating mita na maya pa bini kaya katamo. Pero nang kaya, ating tutubong pamikasala, pamagkulang, imperfections. Pero sana, eta mamalagwa, gawang desisyon. Uling dating panahon ng Diyos, yang mag-ani, yang pumupul, kimeging biyata mo. Nga na po nitang kaluguran kumpare king kabanatuan. Nang kayo ikat ko nang magmisa kanita keti. Lagyo na Father Edwin Belay. Nga na kaya kami, mabuti na lang yung tao, hindi Diyos. Kung Diyos ang tao at may problema, kaganyang wawakasan ang kasamaan. Tatanggalin ang di mabuti. Husgahan ang mga nagkamali. Alisin ang hindi mabuti. At tapusin ang lahat ng suliranin. Makanyang tao lakaw mo na yan, tangkalan mo na, lakaw mo na. Pero po ko rin nga pong Ginoo, yang kutnan mo, makanya niya po ano po takating problema, at may kamali, impakibat na kanon nga pong Ginoo, bigyan pa natin ng oras. Maghintay muna tayo. May tamang panahon. Huwag muna ngayon. Kasanting na punitan Yan tapong mag-aral ko, tiro na ka na ako nitang, teka kaya kami nitang mestro. Pota ka nung ating problema, nuka rin man ti kayong bale, kayong negosyo, karesiping bale, o kayong katang baryo, kayong katang pisamban. Pota ka nung ating problema, mo kukutang nino yung problema. Do not ask who is the problem. Pota kasing kitang mo, ating mga problema. Nino rin problema kayo. Ining problema ngayon, tanggalan tayo. Kaya, tanay paksapyan. O kaya, kamuanan tayo. O ita ka yung problema. It does not solve anything. Bakit? Siyempre, ang tanggapan yung problema. Kaya lang, he become defensive o may personal kong problema kayong relasyon nyo. Pota ka natin problema, suggest ko po kaya kayo, o ini po yung kutang nyo, nano yung problema? What is the problem? Not who is the problem. Pota kukutang mo, what is the problem? You become systematic in solving your problem, not personal. Kunyari mo pala, yung problema, it's about communication. It's about the clarity of tasking. Or maybe a problem of workplace or motivation. May sasabihan, ingan ako ngayon ang problema ko. Totoo ito. Puta yung anak mo, yung problema na aliwa mismo yung tao yung problema. At yung problema, atyo, totoo. Sabi natin,
ing tawa liwayang problema. Ing tawiyag mamo problema. So pantalang alag pusan dayti. O nang kaya gata sasakit lub. Mita nam tang mayap, ating lunto mayap. Buri mong paragul ng anak mo masalese, ating masya sa bundok. Kaluguran may asawa mo, magkamali ya. O magnegosyo kayo, malugi, o kaya ay manakitan. Hello, reality? Makanyan po talaga, hindi balo yun, mas balo ka na ako. Potang mas matwata ng bagya, tana magtampo kayong katutuan. Nengkay po, tami ka problema tam, sisiyantay pa yung apong gino. O mimata pa ka rin aliwa. Kaya ba yan? Ko po agad mamalagwa. It's unfair. Ali po. There are no instant solution. No quick fix. Ati ko pong kaluguran, doktorya. Maganda kaya po itan, doktor. Kanita ka nung elementary high school ya, mag-aral niya kayong all boys school. Uling biyasa ya, pong makasalamin niya, payat ya. Bubuli dia po, panedo kon panumbukan, panedo bubukbukan, panedo paglokuan kay kung anong day salamin da, pamuisitan de, uling payatot ya po. O ngini po, megin doktorya. Deta ka nung magloko kayo, ang po pang manumbuk kayo, pasyente no ngini. At itang meto nga layanan ka nung obra. Kasi high school na pa, loko-loko na ka na mayari. Balo mo, pader, kanita nga na ako, paglokoan daw ko yung eskwela, bubuli daw ako nga. Ala pa masyadong anti-bullying law kanita. Pero mayari kong doktor, ining magloko ka na ako, man mayari pa mag-aral. Ngini pasyente kaya tinyang cancer nga. Susopang kepang nga na. Kayo man beli kanan, kayo man kimuanan. O ito mo, pinengkay, pamatakutan kaya, bata mag-nervous siya lalo, kay cancer. No? yan ta kasing high school, bubuli. Ngayon nga na, siguro matay nakakanyan. So, ang doktor na naman po, bubisita niya mo, na po, kaklase lang. Pero, dating yung panahon, mo ngeni, tamo sama malagwa. Then kaya kasi burita mo, agad masaguting panalangin tamo. Bali po kanitang 2003, at po meto nga sine. Yung title ni sine, Bruce Almighty. Bruce. At ipong meto nga TV, balang po, mag-o-bragging meto nga TV station, keng balita, Mila Koya po obra. Mila Koya obra. He was jobless. Bruce Nolan. Kay ba't po, kay po ini, Jim Carrey, tang artista. Yan tang Mila Koya obra, bigbug de, kabiran, balang mo, penasite. Ot, dinenan ng panahon ng Diyos. Kasi mamaligwaya, bala mo, buri ng denang solutioning yato. O ano nga pong gino kaya? O sige, ika na pa mo yung magapong gino nga na. Paruminggo yata ito, yung nga pong gino. O yung may nga pong gino. Pero tao ya mo, kagising na, nakarakala daw sisitsit kening panalangin. Kagising na, nakarakala sasabi kening mga di. Daramdaman na nga, sasakit sa buntok. Yung sinabi na, yung problema yung kabitso kayong computer ay niyan. May kabit kayong computer po. Di yan nakarakal. Linto, may lang metong a milyon deng manalangin. Sasagutan na lang, metong. O nang darakala pa rin, miras na namang along milyon. Inggewa na po, pwede mong gawan kayong computer, sagutan mo rin kang sagot. Misana mo na sagutan deng along milyon na kutang, kebit na nambang, mabilis. Yes to all. Segutanon po, yes to all. Denggang panalangin, yes, nga na. Seguta, kasi ang Diyos, Bruce, Bali po, may gulo. May gulot. Kaya lang magugulo la. Bakit? Tinud lang ang loto. Yan tang tinud lang ang loto, may gulo kasi, siyempre, potang dakala rin tinud loto. Manalangin lang ang tumud loto. May denan lang. Kaya, siya, 170 lang mo. $170. May karayot, may gulo kasi, buwangan. Ay, tindihan tamo na yung kay pota katita pala lang, pamumi pagibatan. Naman tang alayang pagibat, nun alipangin Itang solusyon na, tama malagwa. Timing is of the essence. Ating meto nga eskwela, King Chicago, tabalo nung okay kang sir kapulong ini. Pero nung ako siguro, bisa ako mag-aral kayo ni High School Chicago. Keta pong experimental school ya siguro ni sir. Ot ketang eskwela nga italang may babagsak.
Kaya kabisa mag-aral ka rin. Alam mo ba bagsak? Punta ka nung MA ko yung exam, ma'am. Dahil kung dakala teacher ken. Kunyari mo, may exam kayo, kami pasal. Namang kabit failed. Nakabit zero. Nakabit may bagsak. Kabit na ng teacher. Kunyari mo, pagsabit na kayong report, research, o kaya papel, sinulat mo, kaya exam. Kami pasar. Namang kabit failed. Kabit na kano, not yet. Not yet. Alipangin. Alipangin eh. Siguro bukas akwa mo na. Yuli mo yung pasibay yung papel mo, padigaralan mo, samasan mo. O bukas, it may be better. Gawan mo yun, dagdagan mo ita, gawan mo ita. Pag-aralan mo pa yun, sige. Submit mo next week pasibayo. Not yet. Uling alaya pong tenam, mayap kaya katangan ng Diyos. Nganapin sa Diyos, walang masamang damo. At ang Diyos, walang tinanim na hindi mabuti sa atin. At o ini pa po, alang taong bobo, biya sa tangan. At kailangan tantanggapan ito. Balang metong kaya katamo at ilang kabyasnan at itang abilidad na ala ka rin aliwa. Dapat yung gamitan. Dapat yung papamungan. Dapat tamo pong harvest. Kailangan tamong we need to celebrate it and use it. At kailangan tamong pupulan. Gamitan. Uling pumputan ng kay, may kamali ko, kumayap, gusto ka no, kubiyasa, kalupay kapatat ko. Kalupan mo na laretang servants. Didenan mong panahon, itangge kang dikot. Ali? In Diyos, didenan nakatang panahon para tutupin itang maya pamitanam kaya katamo lunto. Bilang pengari, bilang mga tuwa, bilang apo, lola, tita, kareng apuyo, yung gugurisak, masya sa buntok. Nanungan sasabihan ta kareng anak tamo na, po nga po, paparamdam ta pa karela. Ali, imparamdam ta karela, mayap la rin apo ko. Kuyang itanam nyo kayong isip ta, mayap ko. Sabihan na nga po ko, masipag ko. Sabihan na nga po ko, mabiyasa ko magluto. Sabihan ng mama ko, maging kong doktor, tatanam nyo itang tanam mamayap. Alitang, ot matamat ka. Kasi sabi na nga po ko, matamat ko. Pota naman, bala na nga po ko, gawang kaya uso, hindi magtamat-tamat ko. Kasi sabi na nga, matamat kasi talaga. Didenta ang oras itang mayap. Pero siyempre, nanumang mayap, it takes time bayo iti mamunga. Dimisan po ating metong matwa. Tuturo na rin karalang apo. He's an Indian chieftain. Tuturo na rin kayang apo. Kimbalang metong anong kaya katamo, balang metong atao, at intamong aduang asong gubat. Ing metong asong gubat, maayapya. Ing metong asong gubat kayong pilubluban tamo, marokya. A good wolf and a bad wolf. Kimbalang metong anong kaya katamo, padahilang mi papateden kayong pilubluban tamo, papatelang papate. Ita kanong maya payasong gubat, it represents ganaka, kapibabatan, kababanlog, tula, kapayapan, pamanyaw, pamagpapatawad, sikananlog. O yan po itang asong gubat amayap. At inamang asong gubat marok, itang kalaban it represents hatred, kamwa, paginakit. Itang eto takot, pamagdudo, makapagkasarili, para ka na ako. Nano pa nga nin kayang marok ito. Jealousy, yan. Pamagselos. So ilang mipapatela ka nung mipapate. O itang nga po, kitna ni lolo na. Lolo nga na, nung mipapatelang mipapatete nga duwang aso nga rin, ninong manyambot, itang mayap o itang marok. Pegibat na ning matuwa. Depende. Nino yung pakanan mo. Nino yung sisesen mo. Ninong diten mong attention. Who will win? The good wolf or the bad wolf? It depends. If you feed, if you nourish the one,
then ninuman ita si sesen mo, niyang talagang manyambot. Ita mo pong sisimba. Didenta kayang atensyon at didenta mong panahon, itang emayap, anya lalong sisikan, anya halos yung manyambot. Tamo po diden panahon itit susuportan. Yung pumayap yung pasik ng tamo. At bisa na ako mo pong mangyari king meto nga kanta. Ini po favorite kaya po kanta ini kareng religious songs. Simple yan po kasimple. Kuling yung panahon ng Diyos at yung katamo, tamo mamalagwa. Nung ating kang panalangin mi paldan, ating kang panalangin mangyayari lareng anak mo, ating panalangin sana makakabawi ta kayong kabilyan tamo. Na naman tang problema tam, datang yung panahon. King gustong oras, king panahon ng Diyos, mika pakibatan nganti. Nga na po nitang kanta, In His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day that you're teaching me your ways, that you do just what you say in your time. God bless you po. Kilagyoning igpa. Pananganak, panibala Espiritu. Amen. Talakatam po. Ipasyag tamo kapatad, ingki katang pamiyabi-yabi king kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, king Diyos, igpang may paing tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugto nga ginutam. Pengagli kang upaya ng banal na Espiritu, mibayit kang Santa Mariam Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paco king Cruz, mete at mikutkut, kinipaya karing mete, king Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytes sa banwa, makaluklukwa na ng Diyos, igpang may paing tutu. Iba't ka rin, magbalik ka naman keti, bamu kong karang mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ko, kin banal na Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak da rin santo, kin pangpatawad da rin kasalanan, kin pangasublirang miyering mete, at kin biya langangga. Amen. Maralas panyibukan na yung muata ng Ginu, dapat mabagal yung mua at mamalagwa yung mamatawad. Adwan takaya ing misan, ing tutubod na kaya kataming Espiritu, ban pamamatawad at pamikasundo karing sablang tao. Nga tapong makibat, Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginu, pakiramdaman mo in panalangin mi. Para kin Santa Iglesia, lalo yasanang maging talayatad ng pamikasundo at kapayapan king yato, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing pamuntok, karing sablang balitang, bitbitan do sanang mipmong kapibabatan, at tiyaga ring kasakitan, ning kekatang panahon, at manatili rin panimunan, imbalayan ng Diyos, king migit pang pamagtagulaling, kapanupayan at kasalpantayanan, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing mga siyas na pusong palpikasala, makombertila sa king Diyos, kabang atimpang panahon, uling king aldoning pupul, binanang matauli. Ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan na tsuketi, alikas ta sana kindapat, ing paniwalan at atsu karing puso tamo, ing maragul ng kapagnasan ng lugod, para karing sablang tao, nanuman ing karelang lahi, relihiyon o kabilyan kembye, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. King kataymikan po, adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Pakiabetala po king katang panalangin ding intensyon at kapasalamatan. King Aldo dang kebaitan, Brother Edwin Lacson, Shermaine Simangan Sanchez, king kayadwanan darin Biken Del David, para king kapaldanan darin kapatatang masakit, Corazon Galang Onit, Lina Lansang, Carla Alvarez, Lisa Maglalang, Eileen Garcia Adriano,
Para kingalangang kapainawan ng kaladwada rin kalaguran tamong mayang abie, Cesar Un Ocampo, Nestor Cortez, J. Del Rosario, Ricardo Lucia Pasion, Marcial at Teodora Macchioco, Pablo Guillermo Ferrer, Frank Iso, at Maria Teresa Morales. Ginun Diyos, daraon mi kaya kaming panalangin. Sa upan mo kaming mupul, king may pabining tena mo kaya kami. Manyese king kaya panatsyuk, king balang kaya kami. At datang panahon kaya beda ka, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eukaristiya. Malalain kayo Talakad kapatat, bandi ating iyatandaon, matanggap larapan ng Diyos, sikpang mayupayang tutong. Tanggapan na sana ng Ginoo tindaong karinggamat mo. King ikapurit kaligaya ng kayang lagyo, king kakatamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, mapamakalulungig pa, inganak mong Yesus, at katana kami kigayang dulang, ding may na kambeda ring masikan, ding matas kambeda ring mapakumbaba, kapamlataning kaya kang pamitab mo kaya, ding may na mipasik nangan lasana, at ding mayap lalo lasanang mipakayapan, at itamingan, maging mamu kami mapamatawat at mapibabata, king metong at metong, at demonong makanano kang mapibabata, kaya kami manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo yang malatili kaya kayungan. At keka ang timurin. Yat nayo reng pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay pin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alangang at lubos mayupaya. At yuke kay kaya kaming biye, pangimut at pangataw. King pami biye miking aldoldo, darasan mi kaya kang lugod. Ating lugod mong tenam, king meto yato. Binyen mi kaya ang anak, king banal espiritu. Bilang mumunang bungang babiye garansya. Inga kayabe mo kami, king siping ng kapilan paman. Ulinita kang beding sa Blancoro, ring angel ka rin banwa. Daralit mi kaya kang ligaya, lain makyabe, king alang tuk ng dang pamamaya kapurian kaya ka. At ngamingan kakanta.
Unay kapin banaloy pa, igang panibatan sa blang kabanalan, o dinita pagpalalampumi pabanalan mo sa naratingayan ng Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya, ni Ginaming Kristo. Bayami daon ko sang lubging pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pe pasalamat sa keka, piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanaong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipan. Amibubu para kay kayo at para rin sa blang tao. Banketa mi patawanan na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyek tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mo igpaing kamatayan pamanyubli na mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lan ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo kingi kami ang sanang misulusulog ing kataon at daya ng Kristo. Tipuna na kami ang tingmetong ning banal Espiritu. Ganakan may o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto iatuban mi ganaping lugod. Kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, at ding hanggang malugod na susuyo, magobra at sasaw, king kay kaming kasalpantayanan, lalo na king kay kaming parokya, kay tiking Banala Cruz, at ding kapatad ming susuyo at sasaw mo naman kay kaming enin, ding kapatad ming atyo, king Deca, king Our Lady of Lourdes Chapel Community. Ginutanggapan mo sana kaya kaming panalangin kay kapatid ming mayang wabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indo nin Diyos, Birhen de los Remedios, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paranganan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katangan. Kaya
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulo parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kalikaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangapos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligtan ni aming kasalanan, no nelawan mo kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo po ang milugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman kay ngalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng ginuyang manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Masyag tamo po, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya ko nga. Nyo ing kordero ning Diyos, ni Jesus sa milalako, king kasalanan ni yato, nuan la rimayaos, king apunan ning kordero. Ginoo ako matampantanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, may git kin sablang bagi, at pagnasan ko, intanggapan da ka. Dapat impauli na ningening penandit, era ka atanggap kin sakramento, ume ka mo man spiritual kening puso ko. Kakawlanda ka, bala mo mawari, at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan, ing sarili ko kaya ka. E mo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Siklod tamo po. Orasyo Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting pamangailangan mi, bani paglualo mo kami laban kaniting and coronavirus, na marakal na inanguabye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkalam mo, para ka ring sablantawo amyatasan. Ban panigaralan impeni bata niting virus. Gawang masampat aparalan, ban aiwasan pamikalat na niti. Ampong makapanintun lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan, ampong gamat da, ring mitagulaling kimpamaningat kareting masakit. Mong lugod, kaingatan ampong gelingan. Makanyan mo naman, karing sablang manigobra, ban makapanintun masampat akalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus, mananasanang milunasan la, ba manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Pagkalog mo ing kalam mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makaibye masampat asaw, karing pamangailangan da. Itiadwan mi king kapamilatana ng ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibye ampong magari kambye mo, king kamyatungan ng banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Amen. Nuan a Maria, kamasmas din sa lunan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. O Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Panalangin mo kami. Talakad tampo. Manalangin tamo. O mayupayang igpa, dinanda kesa ng bayong parasan dating misteryo, at yatada kami king meto nga bayong biyekeka. Pasalamatan na ka, king mga ipabagyang bining tenam mo, king puso mimbalang metong kaya kami. Saupan mo lang sesen mila, king mastong panahon, apupulmi, imbunga, ning kaya grasya. Itiadon mi kapamilata ng Kristo ang ginumi. Amen. Nagpapasalamat po tayo at magpapasalamat pa sa mga kapatid nating nasa community ng DECA, ang Our Lady of Lourdes Chapel Community. Sila po yung naka-assign ngayon na magrosaryo, alas 6, alas 12:30 mamaya, at saka alas 5 bago misa ng alas 6. At sila rin po yung mag-serve mamaya sa misa nating English 6 p.m. Dahil dati po silang may misa ang alas 5 dun sa DECA. So maraming salamat po for serving our community with our Virgin Mother, Virgen de los Remedios, and her loving Son, our Lord Jesus Christ, Santo Cristo del Perdon. I will bless you in our community. Inginu manatili kaya kayungan. At keka antimurin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan o rin kaya kayong familia, apo rin kaya katang kaluguran, kilagyoning igpa, poning anak, poning banan Espiritu. Amen. Kapatating misa mi daune, di na yung pansin at panahon, sesenyo, intrigo, mitanam kaya katamo, yung masyadong didenan panahon at atensyon, ing dikot-dikot. Salamat king Diyos. Please open the door.